Ono što je posebno važno za predstavnike vlade, i to će biti uvek moje insistiranje, je da se pronalaze pravi partneri, ljudi koji će razvijati proizvodnju, a ne gušiti proizvodnju, ljudi koji će biti zainteresovani za razvoj radnih mesta i razvoj novih programa, a ne za građevinske objekte i zemljište. Ljudi koji će ulagati u život, a ne u multiplikaciju vlastitog kapitala, odnosno brzu zaradu na osnovu kupovine fabrike, isterivanja radnika sa posla i onda prodaje tog objekta nekom drugom kupcu. To je, dakle, moja poruka, o tome treba voditi računa. Jer od takve privatizacije u kojoj se prodaje objekat, a ne otvaraju nova radna mesta, ima i koristi samo onaj koji kupuje firmu ili preduzeće. A od privatizacije u kojoj se razvija posao, u kojoj se donosi novi proizvodni program, ulaže u mašinu, modernizaciju, koristi imaju zaposleni, imaju građani, ima opština, ima regija, ima država, ima vreme za mlade ljude da bude kudikamo bolje nakon takve privatizacije umesto ove prethodne. Mi hoćemo u Evropu zbog toga što hoćemo da imamo i standarde u privatizaciji. Hoćemo da namećemo standarde, evropske standarde proizvođačima, a ne da posluju na tržištu koje je neregulisano. Hoćemo zaštitu prava radnika. Zato sam zadovoljan što smo konačno napravili sporazum među poslodavaca i radnika, odnosno sindikata, opštim kolektivnom ugovoru. Ali da bismo završili veliki posao koji je pred nama, za koji su zaduženi i radnici i političari, i vlasnici i inženjeri, mi moramo da napravimo i društveni dogovor kako ćemo u narednim godinama otvarati nova radna mesta, kako raspodeljivati teret razvoja, tehnološkog, ekonomskog razvoja i kako ćemo tih 5 godina dok Srbija konačno ne uđe u Evropsku uniju svi zajedno nositi teret reformi koji nije ni malo lak.